Het na bel Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote Tuni October ni sim ni khwa THUSOH LAHKHOM ho Iran in Israel gamsunga misar kaplut na anai zingding over tulut amdat US in anapong do Hichi thu to kimat in White House agon THUSOH in Iran hin Israel kap na dinga ballistic missile ho agon tupdanu ata asan naw apong do ovin ahi hinla Israel army ten Iran akon bulu na chu ki vending a kiwong sa hidan o anasay uve Israel in tuchan in agam sung bulu na ding a valama kon ginmo the aerial trade ima ampoy ative gamsung hui nundan hung ho se theza tolhan in United States chin apan pizing Israel kitopinan aspai teu atol lu be kinove THUSOH ho hi Israel in Lebanon hanglam kaiza tolama bulu na ground offensive ajil ha pilai uchu hi White House a ko THUSOH in asai bena a Israel hu na a hi given na ti chu defensive lampang kigut na anaidan ovin asaizun chule ihamta Israel bulu na hi ahong kha le ale thu na khota anai ding dan ule Iran ading a thilpha Aheloute ding dan ata alang uve Israel in Lebanese gamsunga hanglam a ground offensive anai uve kiti hi Hezbollah ten anil kal nawa hitabang THUSOH chu ompoi ative hinla Lebanese Prime Minister pun Lebanon kang thu sima dinga tisa ta gal chu akimai tu piding dan u anaphong do akini Israel in bulu na hi Syria gamsunga Damascus khupia zong anachil ha pe in hicha chun mi thumin thina anato uve China tin gamsung somsagi langa hinna foundation dai chu laupiten anamang uve kin gonchu Chinese khupi Beijing muna Tiananmen muna ananei u hin nampi punlap lin ta khaido na zong ananei uve het thai kha chu People's Republic of China tia ki he gam hi kum izan ham khat sunga chu gamwai chata le wanoi za ala sampen gamlai se khat an hi hinla tu na ki chi ta nei le ki ga na dat ta chi pi Communist Party of China noiza ahong ko sa tawna lo hina a kum somsagi lak ngal hin kum in wanoi za gam khang to pen gam hausa le thunai ta chamhat gam khat chu hung hi do zo a hitai Ukraine President Volodymyr Zelensky in United States anavel a US la Western gamhon financial military aid adin kithopi na atumzom na tokiman in hapakhat zo G7 tiazong kehe group of 7 kiloi khomna Ukraine kithopi na dinga tangka $50 billion loan api ding phatsa na anai tawin a hi hechi kithopi na chun G7 kiloi khomna European Union gamsagi ho kiloi khomnan Ukraine kithopi na api ding loan dangka $39 billion hi Russian asset amatang hova kon api ding u ahi akiti het thai khat chu European Union hin Russian asset ti chu sumla pai dangka $210 billion vel hi atu tang u ahin hi chu Russia te asset hop thumla a hop ni zat hi hi ti ho thil so kala ahin NATO Secretary General akon kichol tading Jens Stoltenberg in kiloi khomna gamhon Ukraine kitopin api zomjing ding uvin anate min chule interview a thu seina a Russian President Vladimir Putin nuclear agi na wanga NATO member hon lungha da na anei lo na ding ubin jong asai aman asai be na ai hodinga bangse na lem pen ding chu Putin jona achanding hi ahi ati Moscow anga kichi ta na ki sa jin chu nuclear gal a zona chan kiti umpontin sa jong ki sa ponte ati kiloi khom na gam ho apli so ke na ding a angai cha kalbizo se ki bolding ahi ati alangkhana Russia in shopai la khat le sang som thum le sang thum conscript la na ding compulsory enrollment to ga na aso do tolhan in federal dan tha to kilhana gamsunga kum somlagate apat somthum sung reserve amin chunglo ho se chu minsu lut hiding u ahi akiti amma ho chun thasom lani che Russian supai sung na to na pan na anai dung u ahi he che tu pon hi Russian President Putin in active army 1.5 million asu pungding anati to kilhan a apol u ahi chi ki gut na hi achi la le banoi za supai nei tampen ani na chu Russia hiding ahi tai Artis a September ni simsom thumzan kimin Lamka district nga kaprang ko acheng United Kuki National Army a PRO
lar sar kho ho kip chu mel het lo thor choi hon lung sit na beizin anakap dit win hi ki thana to ki man koima ki loi khom nan ki phun na ane hi lai si achi sa mai ni sim thum 2023 ni khwa pat mai te ten tha chumi dinga kuki nam mi te ahin lun hop mu kal kum khat le langa ahung lutan nam mi zani lam in ahin kho an chan u khol veng zani wal chen in sang sege chunglam hau in jathum la som gu bar chule mihim sang som lila sang hat wal in chen gi na nei lo ba jule wa banga khusa a jinglai chu hi hit ho ka la kuki nam mi ten iti ni hu le lungling vai na ki le a akil hangai jing ki vai pu tumna ki muding ham tia lungyal mang thu banga agyal jinglai jin khabei vei le nam sunga ki tha ki manna ahung jing in nam mi ti adingin lungleng vai na ta malam adinga thalom na ta la melma ti adinga lam khong kai na alut jing in hi pu sa khaw ho kip ki thana thua dei lo to thul so hi zin angai za bangin ki loi khom na choma kun dem na thupon jing e kuki impeach chur champon la ato khompi kuki se soson outable nisim khat ni khuwa joint condemnation ana sodo nawa kapranga chei sat khu se hokip a inmun a azia cha masanga ga kipodo a kilom lo ta ahin ho change akila na chunga demna sangpen akipe ati athupo novin asai ben a galator nei lai ta wa hitabang eile ei ki ka a melma bola ki bola ki tha ki mat jing pa hi nam sungo badin jong bang se ta in akila in hi hitabang loma chatlo ho hi koi organizations hi hanlang koi mi mal na to na hi zong le iti hi zong le kuki se sosin ngai them loading chule tunung tu ban la hitabang dei lo ta ki tha ki man ho hi koi man inung bol ta loading bin het sa le tipui na ahung kinezin hi ati THUSOH to kimanin KNO Kenya Under Secretary akun THUSOH in Meitei le Communal Government in inam pumpyo tha chumi dinga ai gun lai ta uwa nam sunga hitabang de lo ta a ki tha tu na ahung hi phamo akisan demna sangta akipong in a hi atin chule adal ha in sumi te hlamona thotho na nei to gom in mabana hitabang THUSOH kit lo na ting in tim na sangpin zong anei se ithana to kiman in kiloi khom na chum akun in zong demna thopon e Jammu a anchilha public rally a Congress lamkai Mallikarjun Kharge in Narendra Modi demna thu se ananai na chung thu a party teni ki ka kilang le to na achilha jing in hi Sunday ni khuwa Jammu muna public meeting anapan na a Congress lamkai Mallikarjun Kharge in Prime Minister Modi anato muna kon nodo hi to ka thilo ding hi ati achi sani khuwa masalama Amit Shah in Kharge ta sadam thaina ding thua demna annai na chunga Congress lam kai pahin Home Minister pan he chi thu ho sanga Manipur le caste based census ho a ho sa ding an sai pi an hi Mallikarjun Kharge in exa Home Minister Amit Shah in isu kho ta ti chu Manipur thu census le caste census ho a ho sa zo angai je an tin hi het thei kha chu hi chi public rally a holim laiza Congress lam kai Kharge hin ta sa damona neija a holim pha chom khat pi anaki chola holim ana job kit hi cha chu pansa Home Minister Amit Shah Khalge damna ananei kit hi phaicham THUSOH ho akon ki mudung zuizin Manipur DGP Rajiv Singh in Maiti Pasal ki mante ni hado a omnading kina September ni sim som thumni khochun khangpo pi ani veina ding in anevil in hi THUSOH in asai ben a akimante ni hado na ding kangpo pi district sunga kuki se solam kai hoto ki mutu na anai zin hi mabana azong akimante ni hi hado hi theina ding a kuki se solam kai hoto ki mutu na anai ki dingdan zong THUSOH chun asai be het thei khat chu achi sa Friday ni hua kun oinam thoi thokcham thoi ba singchu ina ko apo do na ba ko in kinung le talo uwa Kuki village volunteer hon kangpo pi hop sunga anamat u an hi hilla ki mu to na achun hitabanga ki hauna anai danu het chin hi poi ekiti langkhana Manipur Chief Minister N Biren Singh in akiman te ni be kheza thado a hi dingdan ami pi tel ade a insumi tel hamuna anel sin hi September la Manipur government in Kuki thingnoi zako vel Myanmar apat Manipur ahong lut novetia anasai chu thu di lo hin chale
Kuki thingnoi hon drone bomb among cha avetia kisei zong adi lo hitin Army Chief General Upendra Dwivedi in apong do e Chanakya Defense Dialogue nga tudo adon but na General Upendra in to di lo akithe thang ding hi vien nga hidan ase in hi India do anti-national element mi zako lang Manipur ahung lut ovetia kisei hi to di lo wrong narrative a hi Army hon kholovin hitabang chu akimodo poi hitabanga to di lo kithe thang hi akivan contra zole thil hi aphalanga hung khei ding a hi tin General Upendra Dwivedi in ase in a hi September nisim som nilangani khojun Manipur Security Advisor Kuldip Singh le DCP Rajiv Singh injong CM office akon Kuki thingnoi zakolang Myanmar apat Manipur ahunglut nuvetia ahinse hi grang a to di ahidan akihol do verified poitia anasailon ahi General Upendra in haulim na tu chung Kuki zole meitei gala drum bomb ki manga kisei zong chu jouthu tu di lo hidan in asai in hi het thei chu September nisim khat ni kho achun Manipur police hon Kuki thingnoi hon high tech drone mangcha in meitei ho abulu ovin nam te ni ka kidaw na hi kho che dan a anasai u hin chule Army Chief in asai ben a Myanmar ako India hunglut ho hu maithal choilo gina na bitna hol a hung hi ve ati India in am ho hu ne ding gina na chule support chom pi thei chana pi dinga lom ta hi ve ati Myanmar gamsung aboi in ani pi ho in law a thailo a hi ve in law da la a hung zam hi vin hoilang azot ding ham bitna mun la am ho to ho koma achi lo ule hoilang ba azot ding uham hizya chum Mizoram le Manipur hinjot u ahitin General Upendra in asai in ahi chule Manipur din mun hi thua kidawna better of narrative asotan zatlanam ki ka ki khanana sata uma ahitai tinjong General Upendra in asai in ahi tu pat hi ki tha ke matle THUSOH chom umjing hi zong le adin mun hi aphalang hi poitin jong sai be in hi boina hi Anglo Kuki wal centenary gate na ki hal etia thuthanga amzi a hung ki pan hi ata inwang hi chi gate hi a ki hal poi amun a kachi in kaga confirm e thulam lang za boina kho ta so hin hi chi den mun hi tu chen in pel do athe hip nai poi ati General Upendra in asai ben a government maithal look balls in Manipur society hi mancha to khom weaponize ahitai numei kiloi khom hozong am ho ki defending in ahung kon do ovin thingnoi hozong hitabang chun am ho ki vending in ahung ki pan ove ati maithal look ball zat khat la a somni langa person tabang nungmu ahi kitai tinjong General Upendra in asai in hi Dunia ding in THUSOH hichan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe